ji bo ye gotûbêjiyeke bêhtir li ser dawîn helwestên navdewletî û yên herêmî derbarê navçeya aram û pêşhateyên Sûriye û bi taybetî ku lûtkek navbera Serokê Rûsiyê û Tirkiye û Îranê de hate darxistin hat rêyeskeyî ve şrovekarê siyasî Menal Hezko lê egelmina mamoste Menal Dembaş ez ê ji gotina Mesrûr Barzanî rawişkarê encûmena heseyî ji Herêma Kurdistanê dest pê kûn dema ku ji wezîrê dervê Rûsya re dibêje ew dilgiran e ji pêşeroja Kurdan li Sûriyê daxwazî kir ku diyalog lêgel ji bo çareserkirina krîza Sûriyê diyalog werê encamdan ev matirsî dilgiraniya wî dema ku dê xuyakirin çiwa têkê diyan got şirove jê re têkirin yan jî çi pêşerojek çavheriya Kurdan dike li Sûriyê. Mamoste Menal نسبتي ك يح دنجيت تيم قربان بله دنجيت کرم که ماموستا بله کرم که براستي اف كونغري جونهال ميون غي الدار هات دار سند ك جناب مسرور بارزاني تيدا آمده بويا ودوي داري دجيكي ام جالك سپاسي دكن كروشا كردي كردستان سوريا يك جمجاري وي گرنگ دوا كسي گو ديتنا و ديتن بوارا ايك آنينا گوتنا گو جناب مسرور بارزاني دبيجي جبر گو براستي مخابن گلک جارا ما گوت انو روشا کردا د کردستان سوریه دا جبر گو مالا کردی طرفکی هات خو خسته خودیه دوري وصلاداری پیک اني نشت گو کرد کاربن یک ریزیه کې بکن به هفدوره کاربن گاو نمازن و دیپلوماسي و عسکري به هفدوره بمشینن ام کتنا تنگاسیه کې دا گوتنا گو جناب مسرور بارزاني ایرو روشتینه زمان او بخوازانه گو او قوات هزا یپکه یانجی که پکه یانجی که هزا سوریا دموکراتی نخود یه دوره بون تپشگرتی جواره تو نبو و هاتا خویا کرن نها و روژه داوی ده بیچا و قوات سوریا دموکراتی یعنی همج آلیه و کسی گو بهفدوره نا جفدوده هن بهن تیتا هلفشا یعنی جفدوده دکویش بر هفدودی چه یعنی رخی شمارا و رخی طی و رخی گوی لوید بخوازی گفتگوی جدا جدا بکه و چاوا یپکه بخوشی که یانجی بسر کردایتیا سیاسیا خوکتیا تنگاسی که مزنده لوی داری دمینه که مسرور برزانی تشتی گو دخوازی بگهنه دولت اوروپی جبر کاغذی پر مزند دسته حوله ریدنا او کاغذی مزنی دسته حوله ریدا پیشمرگی روژ ایوه که لشکر کاربی دوره بپاریزه او دخوازی گوینا بگهنه وانا کاربی جواره بیجه انوها کربیت و منطقه که آرام دوره کردی ده چه ببی حکر نبه پاراستنا کرده و به دسته کرده به آرامی دوی ده تدربانای تل دارخستن جبر وی جناب مسرور دخوازی وی نامه وینا بگهنه روسا بگه دولت دوی داره ده انو دوی رولا کرده رولا سرکبه رولا گرنگ بید گفتگوی ده پاشا ماموستا منال دمک و وزیر براوانیا امریکا دبیجه بکشانه هزن امریکی جه سوریه تکتیکیه او تکتیکی چه شروع جر تکرنج بر هر دم و دمکی برپرسین امریکا ریدوانن برواج جیه هف درباره بکشانه هزن امریکی جه سوریه ددنو هر لیدوانک جی شروع که تایبت و جدا جر تکرن براستی د سیاستا نو د سیاستا مدرن یعنی دنیا همی بهدو و هاتیه گرایدان تنکاری د ورکش د ورکه قطب کش بر وی کیږي کې دماغوت د بینه ایرو د سوچي د او کنگره ګولدار هات دانی له سوچي د عیني زمان د اوانه نفس رنګ کې صدفه او تصادف قدا او قدر بوګو ادي لوار سوجي کې امریکا واقع دولت بهدوره حاضر کې اسرائیل او عرب او دولت دنیای کنگره کې لور دیني یعنی اوانه د سیاست د نامنه ان ویل وینا د خوازي بیجی انو چاره سری الجمنا وازم ايجوس كارب شارع سريه دفري دبينم جبر فيك يجي كي قالك جارا ما قلت يا روس وامريكي بتيبتي دبنرة قالك خالد لفكري نصر روشا سوريا ايران وتركي بكارتين جبوي ولوي كاربي زيادة تركا غطا بخي دستي خدا نسبتي فكشانا امريكي وبرساتا كاكو يعني امريكا قالك جارا افغوتن قلت يوختيت بزي خفك شينم ام حميد زان قواعد عسكري مظن بصد هزاري لشكرة بتنقو توبي امريكي لسر عردي توننا حاضر بونا امريكيا لسر عردي حاضر بونك معنوية بهترج حاضر بونك اقوم بيجي عسكرية قوات امريكي دفري دا قوات كفشار سياسي قوين دستي ودنا يعني قاعدة وي عسكري لقطر بن لتركي بن الاردن بن حتى بريطانيا وقت يقول طياري اف ام بيجن او بي بينجو يك وبينجو دو بينجو سي كاري رابي دفراب خوازي كاري قصف بمباران بكي فشاردنا سوري فشارن دخوازن دفيدري دا دبيرو باوريه مده دخوازي او روسال ويدي لفكرينا دفرك آرام چه بكن تركاتي دا درباس بكن كيم زيدا
دوێ دەرێدا سیاسەتا نووی ئەمریکی دخوازێ بۆ ئیرانێ چەند باسکێ باش بقسێنێ ئەوێ کاربێت عراقێ دە محاسرە بکە و ژوێ دەرێوێ دەرخی سیاسەتا ئەمریکی و بشەر ناکەوێ دژی ئیرانی دا حتا جێبێ هم ئالیکی بە برعالیە ئۆکۆنۆمی و فەتسێنێ ئالیە دی بە ئالیە سیاسی و باسکێ گۆ پێوە گرێداینە ئەو گروپێ وەکە حەشدا شعبی وەکە حزب الله وەکە میلیشیاتێ شیعە لە سووریە ئەڤاژێ قوت بکەوێت ناباوێ دە بفەتسێنێ فشارێ ئەمریکی وەختێت بێزێ خۆ بکشێن ئێوە گەرێک و دەری ئێوە گەرێک سەرسینۆرێ چ باشوورێ کوردستانێ بێ چ عراقی دەبێ ji bo xatirê karibê bêhtir ji rewşa îraniya ra vala bê û çengê Îranê bêhtir biqisêne û ev na jî bêhtir zelal bû gihandina Ereba İsraîlê divê kombûna war Swêda ev ê rehetî ke mezin ji aliyê Ewropiya û Amerîkya û Rûsa ve jî çêke ji ber gihandina Ereb û İsraîl wextê bigine hevdû wê çaxê dewra Îran namêne deverê de berjewendiye bab Îranê re namêne ê bêhtir bi xweşkayî karibin Îranê Ereb jî ê jê rehet bin û dewletê dîtir ke jê ne bihacetê wî çengê gotim wî tim ew tehdîd ewa got xisa ser Ereba da ji bo xatirê got levhatînê İsraîl û Ereba levdû çêbin vê divê derê de Amerîkî ev gotina weketa anîzdan pir cara gotiye zê xwe bikişênin bes kakşandina çi ye باشە مامۆستا منال دخوازم هەر مەسەر خاڵێکە دێن ئەمریکا دەما و پێشنیارە ئاواکردنا ناوچەیە ئارام کرد گەلک سیناریۆ ژێرە هاتنە دانین برێ بە برنەکە هەبەش ئەلیێ وڵاتی ناودەوڵەتی بە ئەنگۆ تورکیەوانژی هەنەکا گوت و رووسیا ڕژێمە ئەسەد دوێ بەگەڕێ ناوچەیە بەریا ساعتێکی یەک دەمژمێری لینزیگرا هەم سنەتۆری ئەمریکی گوت و ئەمریکا وێ دەخوازێ ژێ وڵاتن یەکێتی ئەوروپا و هێزەکە ناودەوڵەتی دروست بکەن ئەنگۆ ژواکە ناودەوڵەتی بکە داک و پاراستناوی ناوچەیە ئارام بکەن ئەف سیاستە ئەمریکا و دوگۆ تورکیا وێ شونامە شەڕێ داعشی بکە شونام دەبەرێ بڕێ بەبێ بەرێ خۆدا وڵاتی ناودەوڵەتی و هێزەکە هەبەشە ناودەوڵەتی دروست بکە وێ چ گوهارتنێ دە هەفکەشێت دروست بکە پرسا هەری گرنگ ئیرۆ یا گۆ لەبەر چاڤە یا گۆ گەرەکە بێتر بێتە زەلالکردن و هەموو کەسێکێ vê fêm bike ev lê istika siyasiya ji ber eyn wekewe di raporta xwe de jî anî zman kesê weke Xelûsiya Karwezîrê leşkerî Tirkî dema dibêje divê ew devera aram gerek em bin ji ber heta niha mena tu hêjî ew gilopa keskiyan jî zelalîk ji aliyê Amerîka destê wa de tunê kerem kin werin deverê weke hûn dixwazin kontrol bikin ji aliyê dî Tirkiye ve wextê got Amerîka vê tiştî dibêje yanî plana xwe dê diyar kirin ئەو پلان هەکەر تورکی تێدا ئامادەژی بێبەستنە ئێ سەرەکە بێ قوێت سەرەکی ینی ئێت بن دەولەت ئەم بێژن حیمایەتەکە دووەلی دە قوت نەدووەلی دەبن ji ber vêjîkê em pir kêfxweşin bi va gavê got bênetan di devera me de bi taybetî û wextê got dewletê mîna Fransa Almanya İngiltere kêm zêde û em bêjin leşkerê Kurda bi leşkerê Ereba ê deverê re ew di nava vê planê debin ji ber vê ونێ ببینین جیکێ دەما بێدە نە تورک وێرێ نێزیکی vê meselê bibê bê got Dewil Ahdar ji Amerîkiya û Ewropiya bistêne û ne rejîm ji xwe qet ew nakeve wê deverê de ji tirsa proja Amerîkî newêrê nêzik bibê mana tu çi tête wê te ziman proja Amerîkî hêdî hêdî birêve diçê lê ji ber got rewş ne zelal e ne diyar e millet di tirsê de ye siyaset tirsê de ye em bixwe jî êdî gelek cara di bersivê de hinekî dimê nesekinî باشە مامۆستا منال ji ber çi helwesta Tirkiya û Amerîka yek demê de hata guhartin Tirkiya mercekdanî ku divê bes bi tenê hêzên Tirkî li navçeya aram belav bin û sînatorê Amerîkî hişkare kir ku Tirkiya berê xwe de welatên navdewletî ku hêzeke hebeş heva bike ji ber çi ev piştlikirin li helwestan de durust bû divê derê de Tirkiya tu bixwaze û nexwaze yanî gelek devera de hata xuyakirin got Türk ne ceddî bû di helwestê xwe de di axaftinê xwe de serokê Tirkî Recep Tayyip Erdogan yanî hata xuyakirin di mesela Ghuta Şerqî de di mesela Helebê de di mesela ketina goketa Efrînê de di mesela îro bazara got li ser Idlibê tê kirin di nav wê Rûsa de û wextê got Cebhat Nesra û wana ji wê derê qutkê em ê Rûs bêjî em ê دستورات لشرق ام بيجن دفري كردي وكناف ليت كن شرق الفرات يعني مخابط دفري كردستان هنا ام دستورات بدن ترك جبرغو باوري نا امريكي نا روسي بجدي بوانا نايزان جو ايوانا ارمان جاوا او قد عرض سوريا دا روشا خب باريزي روشا ناف خب باريزي وافيدي نا امدنا يعني نابد عرفي سياسي دولي ده نابد وري دولتك وك السوري ريجيمك ومعارضك حموي بكو جشبوي تسليمي دولتك دي داكر كرب كي ناي وتدود سياسه ده ناي تقبل كرن جبر في هالوستا تركي دما داوي ده قتلت ميزاني بيشتي
ام بيجن دوا هر چار مه داویدا نما کارن تفشاری زیده بدن نما کارن زلال بيجن قالوا كفنا دفري ناقبنا دفري دا ومحموزان قوتك عسكري برمزن آماده جي كريت حصاران سري سينوري كردستاني دا لنكاري درباس بيجبر درباس كنا يقولنا باتفاق الدولي بي ازور سر بي جاليه دي اتفاقيات دولي یاگو دولت دخوازن و هنگی ام بیجن کرجی تیدا آمده بن پیشمرگجی تیدا آمده بن یعنی رولا ترکی دویدت که به ترسیه ده انو ماناتو دیست سینوری کردستانی وکا باشور کردستانی روشکا کردی چاوا خطا سو ششت باشور ده چی بو خط الویدجی که روشکا ام بیجن ملت ده وریره و تایبتیرش کردار روشک تیدا آمده کرن باشا منال دمان هذا ألمانيا جهاتي السرهيلات بجي باراستنا برجوندين كردان لسوريا جهجرنجي الجم ألمانيا أمريكا وألمانيا جبوي باراستنا برجونديان وي قلتو بيجي الجر قالك عاليان قلت بقى عاليان كي أبعتنا ألمانيا للسرهيلات شواتي كده زاني مخابن يعني قالك جارة ام دخوازن سباسيا قالك دولتا بكن لبراستي دي سياستا أوروبي بتايبتي إيرو حتى وكا في ساعة سياستا كدا درستا سياستا بهتر لبرق برز جواندية آبورية وي آباد بي نلسر سياستا قرشتي فراتي آباد بي يعني نمونا وينا وقتي جو كونغري ام بيجنت او مؤتمري جولوارسو افابو انه جبو يك خالق شخالي دجاتيا ايراني بو نفرنسا نب المانيا قمتي دا حاضر نابنج بربر جونتي واتي دجن لي نغما امي فكر برسي المان دما قوبيت شي دخوازي ويرو فرنسيجي كي دخوازن انه جي سياستا امريكي نبي بحر بن جدفري نبي بحر بن جبر فيجي امريكي قالك جارا اوروبيا بكارتينن هنا كرولاد كنا دستيوادا دبيجنا اونجي كي كارن حتى بدفري فردا امدبن واوروبا فجي كي دراستيه ده يعني او مفهومه قوم بين دول محتلة بس سياسة خد محتل جاليه امريكي يعني ابناجي راستيه كا اوروبا نسر بخويا نا ازاد حتى كاربي حتى بداوي حميد شي بسري مجبور دوف سياسة امريكي ماشي ال دوف بروجا امريكي ماشي و كسك نكار بتجاوزا بروجي امريكي دفري دبكي نا روس جاليه خوا ونا اوروبي لي اوروبي داوي ده بين السريا امريكي اجبرغو تشار ديل بيشاواتنا يعني تيواتي كو دوزا كرديوي مافنا مشوكر بدست بخي سیاست بخوزیه آوا نابه براستی آواد بیلی از بخود وی داره دکارم هم سیاست و هم راست خوزیه اجی که تبلیه هفدی بکم نسبتی روشا کردی ام خطریتا کما زندنا دا عفرینه دا تعریب و تتریک تیدکرن دا جزیره دا تهجیر تیدکرن کشتن چید بی ملت درکتیا لی تشتیگو امجی ناطرسن کردستانیا دوریا حقيا دفريا وملتي كردوي دريدا هكا ايرو طنقاسيه دبي بس نبي مافش دفري دركفي وايرول رولا ملتي كرد وبيشفرو ايش ملتي كرد ربي دروجلاتي دا اسبر جارافي قوت نيت بيجم لا وقت الخوش وقت راستي جالكس باس جبوي شروبكاري سياسي من الحسكو قدري اسكايب لقال من بو جالكس باس ما مستا